Kajing penbena na kedor barsenong jarasi. Bakajing pun kucnong kan long haka hendrel terik ubnai naiwing arhajar arpaway keban sedang nadu kapor prabaje menstep. Ka Youth Socio Cultural Organization jong kasenong Nongsangu Haribhoi District menta kesengi kalapli perdaya kajing ilekai football kabla penlong ru hakamadan ilekai jong kasenong Nongsangu hakabalawan ban sakhi dagi paj ba senong bat kumjuru ki paj ba akiban nagiwe ki senong ki ba marjan. Daka jingwan poilang ru jong ba Ivan Lumlang Marbanyang ubadiu chairman jong ka seng sany perthai PDF ubalong ru hakju kapor ko chairman katanat fishery ka sarkar jela nangta uba dipshan rentatiang ubadiu chief organizer jong ka parti PDF jong ka jela ubalong ru hakju kapor vice chairman jong ka Meghalaya State Health Advisory Board nangta uba Lancius Imli ubadiu publicity secretary ka parti PDF na Haribhoi district haka jingi don langru jong riu rang ba kathan kuntup yo rang ba senong ka senong Nongsangu nangta utuman basan PL Nongpo uba bilang do bat kiwe ki riu rang ba kathan ki tim ki balai lekai hakane kasngi ki kuntup ya ka Junior United Umsning persya ya ka Lumka Sports Club nangta ka Umtrai Sports Club persya ya ka Telingin yang Sau Nongbri. Nakaliang jong uba Ivan Lumlang Marbanyang kumukongsan ulan no senyang syakinong penia jong ketega tournament daki jersey ki ball bat kesong pisa kumsi benta ban kersian ya kejing temu jong kene kenhun ban penlong ya kene kejing ilekai nak benta ki khon samlah bat haka ju kapor haka jingbu jong kinong yelam daka memorandum nak benta ban penbahaya kamadan ilekai nakaliang jong new nong yelam ulakular ban simkhya ban penyo ya kene kejing don kam jong ka klub. Insula kran ya kata anda ingin ladep ya kran bat ibadah bawa ini kinong mikmat bawan dah fokus sport ilang ba nangi ingin saja peni kijong kisap talent kijopi ya kajing i jopi ya sport dehang taken kisapau om deh tang tur referee bami nangi sabi ki player nangi ka tournament kabla penya mantakas ni hakabede bat kene ka memorandum to pilatho sanga gan persang banyak keren, banyak keren lah. Hakmat jompi, ngadon katlem, ngadon nak kata haka party, ngadon ru minister, sport minister, Andre, orang yupi, ya kaya ke bapi pilato, akan ni kapor, ngandra ya kini, ngandio banyak keren, banyak syam, banyak peleu jembut, bakumno ngin tau pilat kilenti, nak bentak kijingdon kam, haka ni kamadan ke jompi, namar ngasngu tu ba, habayong ba. Ikwa ya ka standar. Nara sudah pentri bui kamadang. Kata ka standar background. Kabagi yo adon ribu mitar nangi satai. Batsis paar mitar. Kelantar. Ngapet ya kani. Habang standar. Nang la juga nga ya kani ka jingerak. House ketri barakat bat kini ga artli ki ball. Bat kini ki jersey. Nang bata bat kin penantam. Ha kani ka jingi. Ini ki kon samla juga kani ka snow jumpi. Bapen kre lang nong se bade we di kun samla be don hajang jan bat nga banyetrei na badaga them ri boy banyetrei na badaga hain di boy brokwe muno ban kentiu ki kun samla la kaliang hajang kalang hagabrian juga RBDSA komjo bat ka district sport office juga boy district nongpo ban pau jikmen ro bang neu samla na ka jilong player lolong we di coach blapas hagalai sendi ban kene ka ai ki kermen na badak thai ni boy ban ka kit bok kriya ngi gi brat li ki team tapi asap ka pong jung pi na pio kalat ban sedang kene ka tournament ban na ki sapat ka sapra ngam ko ban ke chubon ta kini tet gi na yetrei badak yang ka RBDSA in sadap san post dem hawar arbo sao man gidan ka cing temu ke ban na ta kalawai ba pernai jung boy ka ban ngin sapat sapat kelah gi arba live dem ban ta ka boy district bagi dia ban kapendet iki asyen bagi dia ban siap beta kampun apa ka state asyen